komiti jangka KHADC hagayong en jung ginong rep kalarai penrikam ya ko order bala pas da usim kahima melim perca ya kayong chaut kilo kimarep ha chiawdo hakne ka meeting la enlum u deputy CM uba penyat CM u executive member bacer ya kachiau u jambor war executive member Titus Starwell Khan ubudi wen ki member ka komiti usim kahima melim uba ainam CM kinong elam juga Hill Farmers Union kinong rep but kinong tep Dia apa sebab mana belum? Kibom dan saya lagi sirok na po office mah. Apa lain kera ah? Itu kipren sekretari kin lechim ka sirok meba alfan ha na office. Tak. Layak keren sibuan kijing ya keren tamangin poi be sekapang. Delarai kumne. Ba on pentri kambek ya kaneka ai. Tang ba. Lada gitu kinong rap ki syahi te mlalei ai. Long sibu kan kum ya gitu pada nemla. Te hendrai. Ya gitu kiba le jubor pada basyuat klem kijing ya stu jingmut an pensitom kat kum ka an tengi klip ka an yu kata tiki yong in safre be ta ka an kala banlong pendudukan kala banlong no kala banlong sya fine pisa kala banlong da kano kata ka syong ha usim kum no an pensitom yaki tengin no mekran ni kata yong in sa ai maki te tang ba lapen scam pade ya kane karai bala don lang ba kinong khayi usim bat ke district council apa gejing yalam uba penyai sing sim te kane karai bilai don an cupulen dia kadorbar acting sim hima melim kelarai ban yai pen bena kumba jule man laus nem ban pen ken mau be ki marep balawan ra da kinong rep ban di hayodu ne hakinog